Amoru lumegena ki umegena comrades one machalo cadres by NRM Amoru direni wanotie ki tam numero olo wanyua ko tame kaka chiel wano beri nyimla dit president Yoweri Museveni kakota la womaja iba kuja wano beri nyimla dit logo ma lok mak ber ka larne ene solution di kom ket ma jemi uno balle kwede di ket me compensation pidie ba joli mo berwe la dit logo bien le compensation iteso la dit logo o cierro o discussing the same butie ko beno yon iteso kuja dong madong la dit ane no dong idano yom iteso beno pe ko galege lar loke piano no gi ngeyu ngo magi miero pilwaki so teso mere tek la dit logo all it up si go to me presentation ma megi ko yor ni gina meta en la dit pe ko berutie en solution donc nantalo en la dit ya tu do yom mo wa ka do tu mara jela pe ko kwani gina teso mero ni minegi teso has been sorted la dit lo bicharka kamukene the same thing la dit lo bien ya chuli la wo maja lo compensation pijemi mo rwen ki ti actually ere ye gino ke la dir e to nem chalo inerona la diro dra ma pe o ye wan jo mo kero wa wa logo inge lokwa be da kwa dugu bal pian comrades ma mekwa nyolu wodi wa mati porte NRM mukeno be tamane ni non chelo wano cher ka dotro gia dorna bodla dit logo pian wan wa ni system e petiga teach community mo ne make yugo ni be petiga teach dul mo ne make yugo ni petiga teach dul liepi wadi o kilo remona kinu karake dogwa wadugu lubal ne wan cher ka dor pingo wa dor lutela pingo wa dor lutela si ara tamane direne do piera rio direne do piera wa chiel ma wan bo bilaro no nyak ko tam i compensation pian wan do ti lutela tam wo bero miro lutela do wori wa diri go wi pian lo ke pe ke nyamo bir ni na chiel la dilo wa ke yen solution donc solution one way ni kache food community money charity dul mon ma ke chao charity dul mon ma ti corrupt dul mon ma donc chamo chene ko ministers mo kan ti ku chero ki die ma pol MPs mo kan chero ki die ma pol lo tele wa mo kan i local government gubero ki privilege ben men no die ma pol ku chero kere ero donc the community ki come the rightful beneficiary of the compensation people know the more. So erone again ma wata mo diri one be discussing ka chiel ki kakawa lwa maginoni lokomiro discussing furthermore we are to build the solution mo ne geno ko orwa ajolo mera wega war ya chuku wano joli wano tie ka chiel kai ni chakre madong kui wo balle wano ga ko ka chiel won jomo kero bir ka missing atawne diri olo big wela chiel rio ben peli kin wakai chila wala wana mete wer duam kaka ki il mado wer ba kaka pe duk wele a nyimba ka tie
kwan ma chalo tele watuta NPG me eron duan kaka twer ba kaka ya nyimba kaka ajuli ana for the 12 for the date honorable boss make omega na kido omega na ma watike du ka chiel struggle ele donc an tunya yom to 12 maybe you can Lieutenant Chole Magami on the history, Mechung Pekara, Lok Maguru Kara Chole. Don't Anna take a check, make it no dear remedium Bandera Pacholini, and Ben a Betiluku Mako Bandera man. Don't Lok Maguru Kara, Mero Repodok, Mero Tichkada. Kari beti wan pia ke yer wa ento ngara chiel tila tera bena pemet ne wang ma ke yero ki kwi wa kwano konya chuli chi wan gwara ka chiel wa bikati ki alternative views with alternative solutions menene wano chung matek me konya chuli nen no dong nan chalo ni lokadiang pa chuli ni kape wanda wakati kitama pat chio butiro bere wae ngati yewi bibi chilok moma polpe ana foyo adit boss me jolla kitim mu kane magitiene donc ka giro lokane mor ka ribete mor donyo on yen pere we on it moro kare cher kwanyo buru ni kwanyo motar chi bire ki mor ene karo ki on chi ene furu chaka ye Lok mo kaya na watia ko dito, ano for it.